ntwije kuza omuri Rubirizi kandi omukozi wa government yabasa kwemerezibwa okubasa kwemerera gukora emirimo ye mpaka esabiiri ibiri zibandize kuhwaho mwanyuma kugira ngo ugu nateberezibwa kuba bere nayiha abantu sente ariko baraganisa kubahereza emirimo omu disiturikiti eya Rubirizi nkigambo hinyumaho ngo disiturikiti akaragaye no kurangirira kweyine emirimo 51 eyokuhebwa abantu kandi abantu abine ebyo nebikwetengisa kuba babasa kuhandika empapura zabo zo kushaba bitu agu ori omuhandiki ahabwa yakakyiko akakuhereza emirimo abwa disiturikiti ya Rubirizi nawe kitinisa Munori akaragayo yatandika kwiha abantu sente ariko babiha kakwija kubahereza emirimo buzima kandi n'amazina gabo kakwija garabya mu mangu bitu kuyaragayo no kukwatwa kandi ngo no kuvuzibwa katano muhamuro akana nakatano yikiriza ngo akakoreshwa bitu ngutaragake kugikora ebi byona byabasa kutwarwa eshonga ha polisi kandi abino bujurizi ngo bakihwaho sente zabo bahigwa kandi bashabwa nakubasa kutwara ubujurizi nangwa no kika polisi bakakora za statement obundi nakucyondoza kukabasa kutandikira Sheila Aine yatwinire bingi Okurwanisa Obushomankuzi omundo mwihangiri ya Uganda ngo kigendo misho kandi ryo muhandiki wakakyiko akagabe emirimo ahabwa district ya Rubirizi awekitensa Murone Richard yargeri anyakazoba no kwemerezebwa kubasa kumarisa ahabirikumugabwaho atakora kandi arugero mu ofisi obwo bwa kuri kugendo misho ahabirikumugabwaho mwe tukusaba national identity card not any national identity card iriyo bipapura byabo ebyona byabaheri anyakazobo mu rukiko rwabanyamakuru rabasa kuba ahabwa nkuru za district ya Rubirizi kandi hono rukura bakoza ahabwa district Jokawa owekitinisa Samuel Paul Mbiwa yabasa kurgayo no kwemereza owekitinisa Richard kugira ngo abarekere gukora emirimo ye kandi abanza arinde buzume binto bibanze bishoronge kurungi. The jobs that we advertise in Rubirizi are national jobs. That's why it appeared in the new vision of the 2nd of February 2026. Meaning that every Ugandan, so long as you qualify, you qualify to work anywhere and in Rubirizi. I wanted to correct the notion that the jobs for Rubirizi are for only people of Rubirizi. If that was the case, we would have advertised maybe in a... When common to each example, Nensobi akakora ngumu. Sababu, maybe I have a teacher candidate. Mwe komuntu liste ya showizi yekizambo bekaberu chenso so kopia ya buriye kuza akakyiko twamjira mukongo maze wabuza na public service ko usukozo kugera ki so ya muri public service commission bamuha urusalo kugera ki ro kugicuza akareta y'iki listi ekihe abarukamya kuri Richard Muroni yabaze kwejumbera omukwihaho sente abantu bwo baraganisa kubahereza emirimo ahabwa district ya Rubirizi eri anyakazoba nabo babasa kurgayo no kugira ngo baze ahakitebe cya police eya Rubirizi kandi bino bahame batyo batekeye manje zabo hataka huile esabiiri ibiri itwenka babunyarwo kisendere kumanya ngo emirimo ziba tiyo mahuri zikazo mu rupapuro rw'iyanga ryona eri new vision kandi n'emirimo z'abanyayuganda bona kuzakweziriza bene betu n'abarabeta abanyarwanda bonka deni kintu makisa mutwa kwetu ino rupapuro rw'ito rwakweta bunyarwanda newspaper kugira ngo babe bonka bagera ki abantu Richard Muroni yikiriza umushango kuyakoze renshobi kandi ubuzima kuyashaba no kusasirwa kugira ngo tukiragarike kubaho obabarge mu kakyiko akace akibyokwerinda bite bibyona barge no kugira ngo nibije kwa bwanyiima yo kucyondozebwa eroho aji muka ne cyane cyo kigambo cyane kiramuto so urukiko rwasa erizooba rwasara mu kutandika erizooba azeho okuhuririza ekikiza kitali
ebiiri twakukwasa polisi kandi twagira ngo omuntu asaba ngo omuntu weena aine ekyakumanya abikwatiriine n'abantu sekretari nari ko bintu bw'okubiira aine ekyayigizo nekyakwasa kuleta apolisi akitware mu bugire bwa wiiki ibiri nabisaala ibiri kisobole kuyamba orukiiko disiturikiti yiitu nitetwenga abakakiiko ka service commission kumanya amazima okugezaho kuganiraho na Richard Muloni okurabira hasimo n'umunyamukuru wito byabe byabushaha bwo kubogwo tine byatugambira bihango ahanshonga ejo asiwote sebo ugamba na shirani. We have been at the district, but unfortunately you left us when we wanted to talk to you. We had a press conference today. Yeah, I would like to meet you about the issues that we have been in. Wawagenzire. So enshonga ezikugambaho hine ekyokuzigambaho. emirimo 51 niyo yarangirirwe ahabwa district ya Rubirizi kandi ubona abantu batwirinde bashashura akasente Muloni kugira ngo bundi batunja emirimo ejo. Sheila Aine ahabwa GNTV Omuri Rubirizi. Okurwanisa Obushomankuzi kikirimo kugenda mu meisho Omuri Rubirizi kandi umurimo gubariho bakora n'umurimo muhango kandi umurimo munonga.